Angisho nje mfowethu ukuthi asiphela amandla thina. Ngeke ngiphela amandla ngoba into ebalekile kimi ukuthi ngisize abantu bakithi. So njengoba ngila namhlanje ngizosiza abantu bakithi Mamita kubingela ngwamukele futhi namhlanje njengamanje sinobaba umhlonishwa ubaba uMncwangu. Baba umhlonishwa asekubingelele baba. Mfowethu ngibingelele ngibingelela abalaleli bakho la bakhona namhlanje. Yebo baba namhlanje sibona sila namhlanje esikhaleni TVET College mhlambe amazwi okubeka umbukeli ekhaya ukuthi ikuphi okwenzekayo njengecembu leAction SA njoba sinibona naku siyabona ngemuva nabana abantu abafundi siyabona ngobuningi babo bakhona baphumile ikuphi mhlawumbe ongakubeka umbukeli ekhaya ukuthi mhlambe khona uqhubeka namhlanje. Mfowethu njoba ngila namhlanje ngize ngoba kube nesicelo esenziwe abafundi noma abaholi babafundi bala esikhaweni TVET College. Labafundi laba mfowethu mabengithinta abakufihlanga ukuthi babuholi beEFF eMstreet Command la University. Ngase ngiyabuza ukuthi yingani nithinta emina abashaya cha sicela ngoba siyakubona ukuthi umuntu osiza kakhulu emphakathini siyosiyana nathi ungasiza. Ngabuza ukuthi iEFF ubuholi nike nabuzama yini cha basho bathi sibizamile ubuholi beEFF abusizi ngalutho ngathi cha bafowethu ngiyanizwa ngeke ngibone thini ngayihlanganisa. Kwangithinta ngoba achaza ukuthi izingane ziyalamba mfowethu izingane azidli obhlungu mfowethu ukuthi njengomzali nami ngiyakwazi ukulamba komntwana nanokuthi akumele abantwana beze benze into ezirong ngoba efunda indaba yokudla esiswini ngiyazi okuncane namhlanje sifike nakho ngeke kuba last unyaka wonke yingakho ngxenxa nosopolitika abanye nosomabhizinisi abasondele yabona ngeke ngijabulisa ukubona abafundi behamba kanje no plastic ngoba kusho ukuthi namhlanje uzolala edle something umfundi namhlanje ke ukushabisa ukuthi nabafundi labe EFF although bekunama threats ebenziwa ubuholi beEFF ukuthi bengezi singezi nathi sila namhlanje abafundi bayibonela wena bayizele bona badinga usizo so engikushoyo mina ukuthi isisi umfoka baba asinayo ipolitiki. Mina what I'm demonstrating ukuthi noma kuthiwa usemandleni ungabheki abantu ngepolitiki noma ukuthi uhlobana nomuntu siza wonke umuntu lenselo namhlanje ngishoyo ukuthi bonke abosopolitiki abaholi noma kuthiwa ukho emandleni yeka siyeke ukubheka abantu ngeskipa sigqokile umuntu mayifika kweqgo iskipa seqembu noma kuthiwa yiziliphi umedinga usizo unalo msiza umuntu asiyeke ukuxwasa abantu ngeqembu lepolitiki njoba ngisho ukuthi isisu somfundi asinalo iqembu isisu nje kuphela. Usekulelo udaba okhuluma ngalo sike sabona itatimende ekseni mhlambe before uvuke uze lapha noma nize lapha njengecembu leAction SA mhlambe ivimbelo noma into eseyiphazamisa ukuthi kodwa sibona awuphelanga amandla noma niphelanga amandla nakho nikhona futhi namhlanje. Angisho nje mfowethu ukuthi asiphela amandla thina. Ngeke ngiphela amandla ngoba into ebalekile kimi ukuthi ngisize abantu bakithi. So njengoba ngila namhlanje ngizosiza abantu bakithi abadinga usizo. So ngeke ngiqeda amandla abantu abafuna ukudlala ipolitiki eshibhile engenasidingo. Ngiyamangaza nje ukubona umuntu onobhala uNkululeko Ngubane ebhala beyibhala ema groupini na social media ukuthi this is uthe sidala uthuthuva ngithi mthuva lwani sithi ukudla einganeni ngoba size ngeimpi thina uyabona sosiza abantu abakithi ababasha so ke engikucelayo mina ukuthi nabaholi kwezinye indawo asondele kubafundi bakithi labantu abaleaders akusasa asibasizeni kuphela nje engifuna sifisayo. Baba bangazethi okugcina sesiphetha nje mhlambe lokho esikubona namhlanje sizokubona mhlambe eqhubeka noma sizodlulile ukhetho mhlambe eqhubeke noma nakwezinye indawo noma ngathwala kadlule ukhetho sizingakubona mhlambe eqhubeka ukusizakala kwabantu ngoba sibona intshisekelo yokusiza abantu noma yokukhathalela abantu behluphekile njengoba nakho bayikhalele uyalisho necembu abathi bangapha ubuholi babalo kodwa nakho nisukumile singakubona lokho uqhubeka kuya phambili. Mfoka baba kuqala inke nutrition ezikoleni kwangena khetho uma ukhumbula kahle kuthiwa ikora isadli iqembu lepolitiki elaphuma umkhankaso ukufundraiser imali lihambisa ukudla ezikoleni was-Action SA it was myself umuntu wa exposer inkinga yenutrition kweprovince imina angi-exposanga kuphela ama-affairs kahulumeni kodwa ngasondela ngasiza abafundi ezikoleni so ke engikwenza into engijwayele ukuyenza emzimkhulu bekunesikole esingayitholi nutrition imina engihambisa ukudla esikole leso ukwazi ukuthola ukudla kunesikole kwenye emzimkhulu ufuna khona lapha yana esasinenkayi ye network
imina hamsi router lesikole so ukusiza abantu ngijwayele ngihlale ngikwenza so lokhu ngizokwenza kunokhetho noma lungekho ukhetho zokuqhubeka ngikwenze ngoba angikwenzeli ukuthi kunokhetho vele ngusopolitiki kunokhetho ngeke ngingakusho ukuthi abantu 29 kuMay abasivote election SA ngoba vele ngusopolitiki vele ngiyakhankasa njengamanje kumele abantu bavote election SA ngoba uma ngingathatha election bavotele ini bafune bavote abantu iqembu elosiza abantu baKwaZulu-Natal election SA kuphela vele lokho siyakwazi nabantu bayakwazi engishoyo mina abantu bakithi ukuthi yena ngiyazi election SA iqembu elisha kodwa lo liqembu elincane so ngithi abantu bakithi ibesivotela bazi ukuthi bazovotela isalabo kwaZulu-Natal ushintsho solibona ngamehlo kwaZulu-Natal mangene election esemandleni asibonga kakhulu Mhlonishwa sibonga nangesikhathi sakho osipha khona sizingonya yamamedia ngiyabonga kakhulu mfethu ngibone ngonya yamamedia mfethu sibonga kakhulu ithuba leni sibonga kakhulu baba siyabonga Mpangazitha siyabonga umbukelo wami lapho asibonga ngasekhaya besikhuluma noMhlonishwa ke uMpangazitha njengamanje sithi sikuthatha sikubeke asiphinde sibone ngokulandela kumele bese khona bayifihla lokho basho bayi EFF futhi ngasho nami cha ngoba sebeshilo ukuthi bayi EFF beze kuthini njengeqembu leAction SA wakusho ukuthi kumele singabanikeza usizo abantelayo ngoba engikwaziyo mina bafethu isizwe siyazi ipolitiki njoba nilana nje angizi ukunibuza ukuthi ni yini futhi anginandaba nokuthi uyini yabona ngoba okwami ngiyaqonda ukuhlupheka komuntu omnyama nami ngijule khona euniversity ngiyakwazi ukulala ungenayo into ozoyitha ngikwazi kahle personal experience yabo so ke ngiyakwazi futhi ukulala udle yabona ikani leli enkulu ithi angithi emakhaya ngikwenza kuthiwa i-side thing whatever salad mina bekukhari yabona kuyishebo mangithole uphisi wenyama ngizokwenza kube yisopo ukuze ngikwazi ukudla uyabona mangithenge ijuice emakhaya excitement yokuthi khona sengikwazi ukwenza ngakwenza ekhaya siyakwazi lokho emqashweni siyakwazi lokho kodwa inkululeko yakho ayingakwenzi ukuthi ukhohle uphumaphi uyabona khululeka kodwa awazi uphuma ekhaya yiba nephupho lokuthi leminyaka emincane nginayo la ecollege kumele ngifunde ngiqede ngibuyele ekhaya namhlanje ngizothi kunina ningakhohlwa amakhaya ningakhohlwa abazali benu abanye bethu futhi ogogo angithi singakhohlwa ukuthi ugogo le mali ncane ikhokhayo impilo ingane sibuyele emakhaya siyosiza emakhaya okubalekile ukuthi ke sazi noma kuthiwa kuyavota mhla 29 nazi ukuthi ngivote isaleni lifuna livotele funa siphume ebubheni funa emakhumala ema-college sazi khona imisebenzi ngaphandle ngingabe ukuthi ama-graduate ahle emakhaya wasebenzi so we must make sure ukuthi uma siyovota sivote kahle ngento ukucabanga ukuthi sivote isaleni ngiyabonga kakhulu ne okay